Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagam nagpailingad itinagan at Dexter. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nauyaw ken napili ak iti ayatek. Ket daytaman ti inak isalaysay dito'y programa yo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Dexter. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ado tayo gayam ang makiraap, Marlene. Ay no, ay sus. Nagwapo talaga ni Dexter, anya. Uray gwapo ay, tanauyaw mo. Dayta lang. Ngam-amom, talaga nga minakursunadak ni Dexter. Idi pa'y laang. Alawanan, di mo nisang kakita. Ang mga numadlaw na pa'y, kat sabalin tumanan ti ibagana. Ala, agrap takit din. Ay na, Marlene. Nakarkaron ang umisit ka. Kaputadda ka man hindi pagrarapan tayo. Good morning, Dexter. Saan agud ti morning? No kaskada kayo ti magkitkitak. Kita kayo manlangan. Sige, Dexter, ingkay jayan. Agrap kan, tapno saan aday ta agoy uyaw tar aramidam. Ha? Pudnumot dagiti bagbaga ka. Nagngisit kayon, gaputa ka na yun kayo amay nitan. Unay ka matan, Dexter. Napan ka man naguy-uyaw. Pudnumot timbaga ka. Nagngisit na Marlene kan Jane. Gaputa ije taltalon ta ayanda. Dayta ti pakakitaan ang nagagatda. Basta, dito lugar tayo, awan pa'y mat makita ka na pintas ka dagiti pabalasang. Ay unay kan aya. Ang mga numalakayan ka abaro no kasta ti ugalim. Uray man jak makaasawa. Nukas ka da Marlene kan Jane tumatlaang. No way! Dexter, anak. Umay ka manganan. Sige, lakay. Sumangog abadlitan. Ay, wan abagat. Wow! Naimas ti masida, nanang. Ay, katuan anak ko. Inlutuan kayo iti naimas ang masida. Gaputa amok anabanog kayo anapan nakitangdan anagraap. No kumangamin ta mga asawa kamatan anak ko. Ang mga numalakayan kan abaraw, no di ka pa'y lagunay. Kasano ngay ang mga asawa ak? Kat awan mat kursunadak ka dagiti pabalasang dito lugar tayo. Ha? Impakat mo manantay jak kayat niya ugalim Mala, mangantayo pa'y. Sakbay gagsarita ka, Dexter. Anya di pagayo kanya, tatang? At tugaw ka pa Dexter. Wan tatang. Napariir ngagpaiso dito arubayan Ay, sapay nagdagaang ti panawin ita, tatang. Ha? Da Marlene kan Jane. Lumabas dan diti parangan. Oo. Apay ngagkat-katawa ka. Awan, tatang. Day tati ko nakapagsaritaan ta ita, anak ko. Ha? Anya ti kahit yasawan, tatang. Amuklatan nga uy-uyaw ang mananda Jane kan Marlene. Pudnumot nga na nagngisit na, tatang. Anak ko, saan anasaya at tinauyaw unay? Naggagatupay dagiti babalasang diti lugar tayo. Pudnumot nga nasaan daan na pintas. Isu nga awan ti kursunadak kadakwada. Nagwapo ak. Kalpasan na. Nagngisay ti masawak. Wen, pudno ang nagwapo ka, anak ko. Ang mga no awan to ti mga yatkin ka. Kat di kanton makaasawa. Saan, tatang? Uri kita nyo. Makasawak tulat tayo tinapintas. Kinapu daw abalasang. Ni, agpaili ka kadimat. Miss ngisit. Hoy! Agpaili ka, kunak! Umay kan, Marlene. Dito'y kan tricycle kong aglugan. Ta siya kong tinakapila. Siya kung tilugan mo, pare Elmar.
Ang mga numaalyan iti kinangiisit ni Marlene day tricycle mo. Si kanti mang kita iti sa bali a pagluganan pare. Anya? Ala, lumugan kan ading Marlene. Agyaman manong. Di ka madanagan, Dexter. Ang mga numabayag adinak makita. Ket sampay lako mata makaginawakan. Taawanan ti kas kanyak a makitkitam anangisip. Naglabas man gaya man ti makatawan. Nga madda tayo latta dito'y pagrarapan. Wan nga rod, pare Elmar. Makiraip tayo manin iti sa bali. Kaputan alpas tayo matindag iti bukod tayo at alon. Aywan gayam pare. Di mo liplipatan intong Domingo ah. Ape ka di pare? Nalipatam ka din. Abunyag tay may kadwa nga anak May. Sikat ni Maysa kadagiti ninong na. Ay, gaya man niya pare. Nalipatak mat niyag paison. Sige. Tama panak to nga rod gumatang iti baro a pantalon ko inton bigat. Nakababain mat daan ti suot ko. Amon pare. Sigurado ama in love kan to iti balasang a partner mo. Anya? Ay na pare. Numaysan tumot laeng kadagiti kalugaran to iti pagbagam a babae. Imposible mapasamak nita. Ala, agmerienda tayo pa'y. Sakbay nga ituloy iti agbalseg. Nalinta day takamuti. Kan uminom tayo iti tsaa. Siya kung tagbalsig tatang. Ay, alaman nga rod anak ko. Nalakag mo na mabanog. Basit lati mabalsig ko na panuga kaon. Ay, katlakay kamot nga minan. Ay, uwan nga rod Lumakay kan bumakit kami nga minan kininanang maho. Ang di mi pala nakita ti apo kumikan ka. Ha? Awan pa'y nga rod ka sa waag tatang. No ko mga men, tagdaton kalaangan ka ni Jane. Uray, ta nasingpot kan nagagat day jay abalasang. Anya? Jak kayat nanang. Apay adi mo kayat. Gapo ka day, tanangisit. Akas iti kanayon nga ibagbagam iday. Nanang? Ay na anak ko, agbaliw ka kuman. Saan anasayaat at tila pamilawan ti tao tikit kitaom. Tauray si ka, saan kamot a perpekto? No balasang tupay matlang di ti lugar tayo. Uray jakon mga sawa, nanang. Anya? Ay. Ang mga numatudingan ka, gapoy kadagitang ibagbagam, anak ka. Pare Elmar, may bagabigat mo. Kastamat kan ka pare. Itaman pa ngay malatiw ka. Umay ka pare. At Tagtugaw ka. agyaman ak pare. Ha? Bakit? Mangyag ka man iti kape may kan ni pare Dexter. Pare, anya ka di tigagaram. Ay, kwa pare. Adya jay bagpagama partner ko into nagpabanyag ka. Ha? Basta pare. Sigurado asa anak ang mabainan kan ka iti makapartner mo inton Domingo. Apay nga minadi mo ibaga kanyak pare. Di ka agdanag pare. Makitam tumutlaeng. Nagmalasak mo ito na naggapoy di balay da Elmar. Masabat ko pa'y matlaang data, Jane. Good morning, Manong Dexter. Kumusta kan? Nabayag mo't nga minan day dinaudi apan nakakitak kan ka iti pagraraupan tayo. Awan ti good iti agsapan no sikat ti masabat ko. No kadi pumudawak Manong. Kayat na kon nga agbalin apagayam. Anya? Imposible ang mapasamag ti kasta, Jane. Awanin tinamnama mapumudaw pa'y. Apay ngay ni Marlene agayam ko. Nagpudaw itan. Ha? Imposible ang mapasamag na ita. Asawaek ani Marlene no pumudaw. Anya? Nay, papanam ka di anak ko. Permi mo na pa nagpagwapo. Mapanak mga nakitibunyag nanang.
anak kag may kadwa nga anak da Elmer. Kasta gayam. Nala nga road. Tabarang no makasirpat kamot ijayan iti agbalin anobyam. Sapay la ko man, nanang. Angam nay. Di kagoy uyaw ijaywan. Ni nanang mit. Kastamanin ti baga na kanyak. Ay kat siyempre anak ko. Takastamot nga minti aramid mo. Denggem tayo nam. Tapal palagipan na kalaeng. Wen ka di tatang. Apay, awan ti plano yo asumurot? Sumaruno kami tulang. Inton madamdama anak ko. Sige nga rod, nanang, tatang. Mapana kon, tama nga numaladaw aki di simbaan. Nakababain mo, no syakit din tur, urayan da. Nalpasang ti bunyag, pare. Naugbam ka din ti anak tayo. Ay, buen pare. Nagpa-picture kayo kumaa. Kadwam tay partner mo. Mala. Mapantayon ijay balay. Ta ituloy tayo ti agraragsak. Iti pan nakabunyag ti anak tayo. Buen pare, nga... Pare. Dayta nakapudpudaw ang makitkitam. Isun ni Marlene nga inuyaw mo idi. Kasla. Jack mamati pare. Imposibleng samay. Ato yan timakan, Manong Dexter. Sige, mangan kan. Agyaman na, Jane. Sino jay kadom ana pinta sa balasang? Apaya kanagnagan ni Marlene. Di mo ka din mailasin no asino dayjay. Kat nagpartner kayo pay. Ni Marlene dayjay asigod apadak anang ngisit. Ano niya? Imposible mat nga iso dayjay. Kasla, Jack mamati. No kayat mo. Di ibagak akayat mo akasarita. Sige. Agyaman na ka. Ngam, iti sa bali langan na gundaway. Inton malpas langan ti paskan. Nay, apa yun anak ko? Kasla binaklay mo mo tanti lubong gapo iti kasta lang ang masimbang part. Nagapwam aya. Dalaki na sarita ka tao, nanang. Ay katapay nga rod akasta tilangam. Ada parikaot. Nang agayataksan. Ay nagsayatan ngay anak ka. Sino ngay tinakarik na am iti ayat? Am mo mi kaday kan ni tatang mo. Nanang. Agam, amangan no, di nakmayat. Gapo kadag iti madingin pagpakitak kun kuana iti kalabas. Sino nga minday taya? Ni kaday Jane? Saan, nanang? Ni Marlene agayam na. Kasla, marunaw iti bain itaken kuana. Gaputan, nakapimpintasin, nanang. Wan gaputan na pan nagtrabaho iti syudad. Siyempre, saan anayin initan? Nangisit laeng ide, gaputa kanayon da iti kainaran. Sigurado akas jay kumamot ni Jane, no simurot idikan kwa na anapan ijay syudad. Nanang, anyang itaramidek. Talagang agayata kun kwa na. Kaya't kun tagdaton. Mapainak. Nay, apay ngagtugtugaw ka pa'y laeng dito'y salas, Dexter. Di ka kadipay sumrag iti trabaho. Tatang. Apay, anak ko. Di mo malipatan ni Marlene? Ay, di na kan kayat dayjay. Gapo kadag iti panang lalais mo idi kadakwadang agayam. Tang, anya taramidag. Talagang agayata kun kuana. Ay ket, agkid daw ka iti pamakawan kun kuana. Kadakwada kin ni Jane agayam na. Ken kastamutan kadag iti inuy-uyaw mo ide. Tatang, no dimngag ka ngamin kumakada kami kininanang mo. Awan kumati pagparpari ko ta magastoy. Nalakakala ko maamakasidag kin ni Marlene. Ang yamam mo manak ko. Oray nang isit ni Marlene ide, tanasingpet ken nagagat. Tatang, nakaamiris akon.
agbalbaliw akon. Ket sapay la kumata mapakawandak da Jane. Kang ronaan kini Marlene. Nasayaat mo to kasta anak ko. Agdawat ka kadakwada iti pamakawan as ipupuso. Uwan tatang, ket jakton aguy uyaw Apolos. Naimbag amalam mo, ading Marlene. Manong Dexter? Api nga da ka. Nayaw-awan kan samot. Saan Marlene? Dito ya talaga ti papanak. Kasta ka di? O sige nga Rod, sumrak ka. Agyaman nak. O sige, agtugaw ka. Agyaman nak manen. Ita, anya ti gagaram. Umuna iti amin, Marlene. Kaya't ko tagkidaw iti pamagawan. Gapo kadag iti naalas ngayong pagpakitak kada kayo iti kalabas. Nasakit dag iti imbagbagak idigan ka. Gamita. Nakapimpintas kamatan. No siya, awan dagi jayan. Ngam sapay la kuma, tadikan agoy uyaw Manong Dexter. Ngamin, ado ti mapasakit nam. No tila ang pamilawan ti padam a tao tikit kitaam. Kan may sa, nagsubliak manan di ti lugar tayo. Sigurado nga agsubli manan ti sigod akudil ko. Uwan ating. Saan ako niya uyaw? Naka-Ameris akon. Kan, agkidawak tumutlang iti pamakawan kini Jane na gayem mo. Nasaya at nga rod no kasta, Manong Dexter. No kasta? Mabalin ka ding agpagayam taitan? Sige, Manong Dexter. Agyaman na ka di Marlene. Naragsakak, gaputa pinakawanak. Ikarik, diakon agoy uyaw. Nagdato na kini Marlene, ngam di nakayat. Gapo iti nagbalin nga ugalik iti kalabas, Mr. Lonely. Diakon nagdaton iti sabali. Gapo tadyak metan nakarik na iti ayat iti sabali a babae, malaksid kini Marlene. Ita, addan asawa ni Marlene. Ket kayat kuman nga ibati daytoy a mensahe kadag iti padak idi ana uyaw ken napili unay. Di tay aglablabas, gaputa amangan no pagbabawyan tayto iti udina. Agyamanak, tuy pagayam mo, Dexter. Dexter, pagayam ko, agyamanak met iting kapanangibiglay iti pakasaritaam. Ala, no talaga ang nagbalbaliw kan, itultuloy mo dayta. Ket di mo met irikap ta pusom. Gaputa nalabit asaan ada kayo kini Marlene tinaykari para iti tunggal maysa. Addan tulat ta sumangbay at talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Dexter, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.